iwe maritaka ngambira for as long as oli mu public media mu bantu libakurora omusajja wa kwenda ina kuba nakukenga muno bakubata kukengera ajja kuchawa ajja kuleka hata abazini otherwise we are always nanka tuli bantu maiso ga bantu public opinions nyingi munezituba nezituhitinga buli kintu kyone kyoba nobaza kandi abantu nibyo bende ebyo nibyo benda anyway kale obusumi bwenyuma ho mubale kubana itwe tutuke yanjwire chonkaka proshaka tsimbwira okutongana okuli hani. Anyway guys, as usual it's your girl Marita Kiki with Julius Kyomuhendo Mulisa Bad Doga MC official tuizire tubasazireho as usual tubaleteira orunyumyo oba tuleta orunyumyo nyine ntekaniza bageta orubazo kubadde wantu tujja kutunga ibara likanga tujja kutunga ibara program gamba batwereze ibara tutume program ya iteno tugiyete ekiyabakuru ekita ebyabakuru oba tukya tugiyete ekita ensonga za abakuru ekita tunakubaza ekigambo kyo mutakusaba kwangwa ku baitu kandi otaleta statement ekyabakuru abakeki abakuru ngo tukubaze byabakuru byo byabakuru esenjwirwe kunyumira abantu esenjwire tujja kutunga ibara tujja kutunga di Julius ekitangazo by the ekitochi ekitangaza runyoro ekitangazo obekiyererezi anyway future how are you mukororo kwasire danka ya itwege mpenkoni mbalize no mugaiga ijweri yangamba bakwijja kuno kuleta dipo mpenko nero mu bwingi tingira mani gekisaija manya nkosa munaka pira ensekezi zibikire mpenkoni manyangu wayati tera selefi kurungi mpenkoni mukaherezeho nana kogwanyo truth ajja kunywaho truth amarambungiro mukanyikara na katoni zizokugaba mugaiga kangamba omugaiga kangamba omugaiga wa mpenkoni akangamba katoni ziraga nizikiyaho oteresi mwa abana bakulete balete kugaba bugaba mpenkoni baira omwana obakota future mpenkoni agikwasize mani omukazi inenda mani kanga ngalemerero anda bojo bantu nyo musana muguhura nyoneka omusana gwingi okuguhura no muskati timanyonyo ati lero nyabajwale skates ati lero tukuraba mucyucu nduri tududu kuberera kutukene tinkujuke kiro kinyasembere kwesweke bulangiti nyongi yesuwe nyebe nkabyebwa manya ya bedikava bikisuka obwire bugenda gakukia nintuya omakuswetinga indemoni abwe tutu ya mani so ijweri kani kitekezo ni ngamba I think tuina hali tugenda hali dangerous kandi the global is changing. Yes, global warming is too much abantu I think activities zinezo za abantu zitandikire kuba ni za affectinga kutema emiti factory bingi nikyo kurora by the way Museveni has sponsored Starbucks omuntu wenagura gase yabaide mtwaro 15 sazinedi mtwaro mwenda na kanana enkahura promotion yao like bakwenda kuihaho kukozesa amakara so that everyone can be able to access a gas but campaign much as campaign etandikire but I think kijja kumatwara kaire kyonka besides abantu bakutema munebibira kubyara manye bicholi kubyara ati kuliho na busayomiti dora kuliho na uma kalete mu muti obyaleta niko kikali temo muti obyaleta jezo ziruli rukwasire gomuro ruwa kuli molo msaijo lwa mutaba mugaro rusozi lwa mugaro bambwe ogumbanye mere ensozi zikwata omuro by the way ogenda kura ntandika ngundu janjamuka baitu nyina banywani bange ba Cross Cultural Foundation Uganda mweno waitu aliguma I think nyina kuija mu campaign nene Uganda abantu ku conservation muze yungiri global warming iri too much this time nyomo bugabanyeje omusano mulingo gwake this time nkantaka kirora aliguma akiki nikimanyisa
na next year kijja kuba too much tujja ko ati myaka 10 kijja kuba kirikito kikuba wasi obukama bukabuteireho entekanza yokunanka yokubyara gemiti abantu buntu byafaga mukwijuka campaign batakyatwara bimuli bateka emiti biro bagireta fofo mali teti bo bagibyara kandi bashana baginagana bunaga biro bakuna batagibyara bagitundo abo kuba amazima biro bino emiti yona bagitematemereho naloka akuraba abantu bagarukire mu kulima so ati nuko antukusimira tukusimbira Mparo apartments kubyala emiti campaign ya emiti mugine mugibyaire mono roho nyingi so our sponsors Mparo apartments director Musimire ego director tukusimira muno webale kukipinga the green environment. You can see the area is giving it's giving that green nature and the comfort mukura akabeho baitu joeri tukatugenzire gukora show side za katika roko kuchwaragono hule kitutu kingi no gamba ruhanga wange kandi okuno basingire kutema emiti manya kubyara bicholi makubyara biki ati lera akayija kubyara bikaijo abantu batemera emiti abwe kubyara bikaijo timanyire baitu ebikaje bino kusana bina mukasi akasente machazi sente tukuzeta sente tukuzenda baitu kandi na obutondebwa tukwenda busigale ebitwehinguririze na ebisigaleho titukwenda kubanka amahanga gandi agagaliye you know sente tuzifune tuzikole baiti bokutema omuti gumu byali 5 otherwise embereje maisa hajja kuhindukira kimwe enjule ebulire kimu obambo takyasana de kutuluka aheru enju yona neyokeza kimu tukwokya kandi omusana bugwe hingurana obujubu mu bukwata no more because the heat is always too much ara abantu biro barandikire kujokinga abo musana araka mema kama gaya gambege gamba ha omusana guno okurwa nyogu kunyokya ina layers zona ekande ya yeyereze asikaize Anyway, mama tubayeza leyemo ya iguru genda asigara manya bageta bategyo leya ya haiguru bageta bat outa choko maisa out abaina urudi mu science ngeri bagiye I don't know melanin skin ya yabagiro I don't know ati sasira abanyamagoyi melanin is the black thing tell me melanin we are meaning that pigment ya greg yabagiro melanin bakala yo muntu ati tukutokere ati I think nikyo nankabala kinga abanyamagoyi numba njaba kugamba ati abanyamagoyi omusana guno bali kubi muno tukakurani batugamba nyamagoyi ogo bwikabwire bwekiro osano kurore ebyenda byayinga banatanga nyowe nyakurani nyenendo le nyamagoyi ogo ekiro byenyi nokusakurora mu byenda bya mali wallahi aro video tukakurani batugamba nyamagoyi bwa murore ekiro okusano kurora byenda byayenda yayege banetangara I don't know ndio era bakyakora video bwa musana undayizirege na flying pana ati yayete ihuli yali flying yasi musana gwali sika kandola ayedomere ga amazing yarugamo mwika mwisoke injina agikulingire bayire musana bati tukura tukyabisekira bati kazina ka David Kigikala kayazinire ngu akaba na 45 musaija wa inambulera basa zire kiparata ata musaija wa ambulera yaba nakangira ayo we kiparata na kyayongerayo omusana gukokyoli omusana anyway just tukabatune ensonga itukwenda kubazaho habaki abantu nibanunka muno musana omusana mugyago kwasa buli kimuki ari omusana namaziba gomere namaziba gomere bayida akahoho tingu maisa akudo kunuka kundi ati toti tibaina maizi gokuna omwana ona arubatana akahoka ntiba kasera kabako mutwaro gumu you guys ati tibaina na maizi gokuna mujoka ni bakusera babutunda mutwaro malonye baza onye kwate mbukuleterege mutwaro gwako niyo yenye bayiro maikwetera akahoka utanabiri naki ati okakamikisiga mbezo zinamuka chitao bro okigaita murundi gumu akahohono okununka mama kyoka amaziba gali carbon dioxide
Amazzi bagalidde na tap pressure ya mazzi gekendeire. Amaziba nyoma itubusinsoka amaziba kusinga amazzi ganga go munju go kunabe buli kiro nabaga kuoki. Okunabaga amazzi no isana kunabaga kuoki. Bikaindikira okusanaga okuchumba buchumbo. Tugireta nkaleke echumba chumba ida ati njuka amazzi ati tampa nabaga kufuga halo mwaitu. Tanke zikusinga ziba haiguru. Ati ogenda gaga n'abantu ebagwe. Gona nigongeza kimuno zagamba bagachumbira. Abasajja habwaki mutakwenda kunaaba. N'abakazi. Nanya abakazi. Okwesanga omukazi kiyana yo omusajja ali omukazi atakwenda kunaaba. Mugenzere hamu mu nsonga zine za buli kiro. Kudde. Baitu akaire nikaiko omusajja na yenda iruke no mu kitabu. Ensonga za buli kiro zira kudde. Okusongoza icumu. Kusongoza icumu. Kusongoza ekiyo kutekera ekiyo. Kudiyegere. Baito mukama nuwasongoza icumu. Hatite tukoraki. Itwe tugakutekera ekiyogi. Omukama asongoza icumu. Ite tugamba kuchwa magita. Baita amazima bagabaza abantu muleka kanu nkabachwe. Omwana w'obukazi uwadorugire mwawona abire. Okuura nogenda ku meeting omusajja. Those minutes that you've walked to get a border kugenda kurubata kuika hogenda otuyire. Na muno musana guno. Gendo nabe. Omusajja arabata ina amaizi akiri naba kudde. Ataro challenge endi. Ote kira kubiza nko mukazi musajja agera maguru nonunka kudde bantu. Ataro challenge endi. Aro challenge ende kuletereza ebyo byonna. Adizi artificial ebintu ebimokose biri artificial. Ebigitagita. Aro mwana akwijja ne yesigira ebigita biri no garwanga wange. Ezire kumyanga sana. Ati kankaguze Julius ogenda kurora omusajja ekikujwaza empali yo munda kiki ijo rinkaninga ogenda kurora omusajja ekikwasisiriza ebigita kiki kandi nimugenda kubyama gendo ebintu ebyabiri bano genda mu omusajja tojwara ebintu ebyabiri artificial ebintu ebyabiri artificial ebintu ebyabiri artificial bikushisa abantu mali by the way. Ati na amazzi gekikazi nago muinagala artificial. Yes. Okusanga nagagala artificial. No kusanga bakunywa kurolera agandi gakununka mu enchu agandi gakora mu future sazina ina amazzi gala artificial kunywa muno nange. Ati wine amazzi tugamba aganya. Ati okimanyana nomusajja inakuba na amazzi. Omusajja amazzi gaki. Omusajja tagira amazzi. Ita abasajja tuli abulya binyobwa. Ehura omusajja tagira ate kama sobole kino tugaruke mu biology. Omusajja wena inakuba na amazzi agagasoka kujja agagaba colorless. Omusajja atandoro nakutekeza mbara baga. Ije tunakuliye binyobwa abasajja. Aga amazzi nizo gabaga ekijumisa. Abasajja munakuliye binyobwa buli woli. Ebinyobwa bireta amazzi gangi ganaga white agaganyaga tingwenda gabaza spams ziba nyingi. But the fact is omusajja wena tagira aga amazzi gali colorless tanura. Ojuke gainengeri stimulating feelings z'omukazi. Wadde omukazi ali dry akamaramba ka feeling that water. Ha clitoris ya itugaruke mu science nyonko begeze. Go on twegese senga marita like, go on what I'm trying to say like omusajja wena inakuba naga amaizi agasoka kwijja gana garandukira gasoka kwijja gagakalale ati garandukira aga amaizi owadde omukazi ali dry abano kyamuteza hot gainengeri ga stimulating ha clitoris nafuna agayeni gaiji nago gabanulira ndago nigaganyesa no mukazi nibagamba bo omusajja gwa tamutitu bekazi kyaye wewe nigaga amaizi omukazi no omulya buli mutena namwe gumana gamikana kyabo jo kinyirira ukiteka muki ati Julius tokabaga kijumusa omusajja ati buli mukazi woka kwenda wadde omusangira ali mutitu no malira kaire kagenda anyesere wena no sanganye teire kimu kiba kijumusa ati badoga baoka batanyete nabakazi bange buli mukazi onkenda anyeta soko lineba sobole record zange soko zakatubaze kino ne record. Do you know that? Ati bakibaisa nibo itirana bayina agaga. Ahura nayo ndeka. Yadinda hu. Tinya ageko. Size yawo yeyongera buli kaire yeyo. Wamaniko. Size yawo yeyongera buli dakika. Soko ule. Ekintu kirikiti. Kono kaguza omusajja weta kwata akisa no mukaguza ki. Nkwabuza future. Oba inogamba ki. Ekamba sobole. Okimanyire that abantu batekereza these spams ezijezo nize zitweka. Nandi ndiko bagamba.
ate kandi geina kuba topic ya another day tizitweka kandi omanyira auto tuizo tusoka kujo tukusaba kutweka omukazi gali nigata mutweka rora iwe searching about it ati aba bakazi osanga omukazi nagamba nyoti bantu weka musajja mara kumanja muninge nani samahali ngasindika ni correct baby girl spams has 99% arugame hulerio ebyo kutweka biro bina abakazi kabakabyegera amage omukazi ayendeze bwenda kutwalira era ayendeze bwenda atendezera to kumukuru abasajja bakutera ensigo bakutera zikanga bukanga kishi by the way jori nubanya kikenga inti most of these interceptives zinu bazohule most of these interceptives zinu zezikusinga anti zimalisa abakazi like 5 months batagenda mu nsonga ekyo tikiri dangerous. By the way they can begese kana akantu nako omwana wobukazi there is the how we use buno pills Lydia obo emergency pills bora abangenzere nyayigeta no musajja tudde nyakamira I have to take 3 other days ntakaka koragaki ntakakamiraga after 3 days ni bonkoleki ngaruke nkamiri hata omwisikosa nga kyalero mbyamire na Julius nkozereki nkamizire mbyame na bad dog nkozereki mbyamire na future nkamizire oba nokora future mara yo point aka Juma kagena nikastimulatinga yo hormones no wesanga like obokubota nikire genda periods ogenda kumara mu wiki orundi otanke ku havinga periods stali nomo kyalero no gyamu omwezi kukuja no tagyamu hadi no tanka gamba ngiro rozaro rwa harati ntwara aro methods ezikuba majisa 5 months 5 4 6 months batagenda munanka munsonga zero kuba oina hormonal imbalance it is hormonal imbalance zero omusikina bwakwika genda munsonga tugezaka nankaka obaka hiro baka hoireyo na mala like even 2 weeks na kya breeding ege abaguzira obujuma babweta primalt evo jati mbugambira abana bajabu gol obo obujuma bobo inexsure kya otabukoragira buli tikyali buli kana kikwesero li periods no bunaga yobo busatu ni gwesibira kimumye baitu bwogiyamu wallahi billah no habuzo mwiskono buli hamwetera tabamo period ziwaikara hosted abamizire bula obujuma baitu na musajja wena kukenga huro rusurwa hansi omuntu omukazi wena asibira omusayo huro rusurwa hansi but abananuka nka ensonga itubairo yobuyonjo bojenyi boko nojja ku meeting omuntu wawe weyonjeho akusakurga mukana abire abasiki bagirege mentality engundugire mukana abire habwa kini ngenda no mwa Julius mpike yonkoleki whenever you reach home oborugire mwawona abiro we kusire otahika muka mu omusaija muolekiyo kugenda kukoraki kusoka kunaba nabe bikugane neta abasajja bitugaza mwamani kururo mukaza izire kubungira baito yomanyiro mukazi yeka yakyora yanaba bari yomanyiro mukazi baito wikire omayo mukazi omuyonjo mulinga nyuma kandi rekamba sobo ohura omukazi omuyonjo busaheki ati mwele kamba sobo obuyonjo butukubaza ho buli buti tuleke buteka side yo mukazi honka n'abasajja banti mwe no musajja soka kunabe ngara atakakukwasire mukude that person knows what we call hygiene zine ngaro zaitu zikipinga obuchafu abakina kuwatayo ekina gyaita kikiro bana musajja befuranga kwenda gitera finga ebi byaha ura nyonko baza according to what I know abasajja bakiro obwingi benda kwataho ekina gyaita kiro oina kusoka kumanya hekita obo giteka muni bwabana kwataho baitu nakaye wojo kosisikaira muno nakaye kigambe ekyo Marita onu senga basenga tibabana tizibu tindisenga but the fact is that omusaija wena omwana wobukazi murugire mu bara aba wa mutwara gendo nabe engaro muthinkali hakuba naye nabira hali kude naye nabe engaro ezo zibaho omunyo omuntu ino omunyo ate na nyosa zino nyino omunyo angaro zange nkwasire hansi sana kuija yade nakatonde naka okwikalize kwa Marita kitadura intamanya chalo nteire yo omunyo iwe bintu ko bimanyire kansokenge nonsense mukumbalisa ko iyo bintu ko bimanyi banzo ikale ogenda kusensa nkale Marita mbati bobo otandikire kubibaza embera zihindukire ngenda kusensa mbayenda no kubaletera ko okunywa ayeto omuntu ayije to omuntu alete
yeto omuntu banzo tugambire ki abasajja obano kyatugamba abasajja turugeyo ranga mpara apartments banzo oli gaiba mutaba oragiendera kimu elongira tukwegesa abantu kumanya nokora abantu tubane ebintu abantu mama wa marito katuzalira omwana Julius tuletera abantu bine ebintu tubani tubegesa inye abantu abamumuranka abantu nitusegura abantu bangi abakwenda kwega ebintu bino nicho kula tugira basenga abayija nibabegesa emisomo y'ebintu bino ensonga zino nabo ekyo zino ensonga tubani tubegesa tuba tutali mu kasegu nkanyengeri mu kiro kyonka ngeri tubantu bibaza mutubaza inefani kuba program eno busajja gibakora iwe Julius akamazo bayiro kamani atalinta bagibakolera abo kuba mwina kwega nyongagira ari kugamba nti uko bayiro kamanyire omugaso gwago nyoti maye batungagira kandi maingi atali gala gaingi tukumaisa gana gasoka kwijago nyoti ngakusoborore amanye test yago muganyunye no ganyunye mubihe bitukuba yazo mama nike kikunyesa mpara apartment buli okatuga muina mukyagaba discounts. Yeah, we're still giving out discounts. Baro mugaiga all our customers. Mbaye mugamba lete sente zero ati. Mugambi. Tuoleke mpira ano. Tuoleke akapira kona kaba yo wish oija no karurano. Nkaro posting ira romya yagambire kuna akatwekira yo mukazi. Akasereka yo kuneki kazi kumare weekend. By the way ati nina nondi ansirikege message ya WhatsApp hani ya ngamba. Akwenda kulira hane kiana nyamugamba you welcome yanandi wengu hope that will be you ekajawa ati wakaida na son bait batalia bakabandi ateke kintu tosaki yakana bakabandi busawa mutaki akizida abakazi babandi kwenda kude but we are not encouraging it on the show yes mukabandi muleke need to eat someone from that room bakahora boys wagamba mukabandi katikenziro nyamugamba mali nandiwe define mali omusajja bakukwatira mukazi akutera no isanendo muno akutera no kiza omusu oiro ona abakazi muleke kutudupa omukazi okumukwana if you have someone tell the Franco mugaiti wewe kugamba omanyabyo omusanju wawe iwe niwe zire kunkwana abakino enda kumanya bad dog tunaga mu nsobi iwe abakino enda kumanya bad dog kwa abakazi amazima gakabale makuru geire naimwe abasajja gakabalema iwe bad dog can you date a lady at the first time okamugamba ino mukazi obitandikire bagambira era buli wabikoraga kwa mbagambirawo kandi abwisibwa yetera gata una habwo agwa tuyeyo data tuzibaze hano kurugeira marito Julius wakakwa nago mukazi okamugamba nyino mukazi aho nawo ati nyo oiro buli nyabairi nyina nanka mama abana bangi tibamanyire kiyonde tibamanyire oiro abantu oiro okutandikire ku following era no ijo mwango kimanyire I have someone mama shate ati kanti makamba habuze omusajja ofuno takareji kuhimba omukazi okamuteka okamuleta ku korobsi yani munjiyo omukazi wabo ebe tibikyakoze dorona abana babikora ijweza omusajja akasanga omuisika kaija yasanga omuisika karagaiba wayi yamugamba ngenzerenka mukyaro ono yamanya omuisika genze mukyaro tagaruka yalete kiskimu boje kiskimu babikora Julius sebe babikora muntu obujunanizi batosakkoleki utaina sente yabaga kikozere to mukiro obujunanizi bwana sente bantu banja bakubikora oiroho asakikora ze sign naenda koleki onu kujua hire kwate byawo koleki ogende mbinga kurungi don't shame me like that ataro kubole meiro by the kankugambire kino abakazi nanya molikizi anti kankugambire kino ati tukiyaina hatugenda oboleza okozero obwenzi kana ati nyowe nkusanga muningambo tagenda mama tuyame okugenda nka omusajja wetu abakazi tibakyayangana tugenda nka abasajja bahoire abakazi tibakyayangana ate sazino ekitongole ekya abasajja kuangana kikukura munu yati nyoba kankoma ka chairman
wekitebe ekyo ekyabasajja abakuwangana baitu nkwenda kugambira buli kiro Kanyoki president buli kiro abasajja bakwehandikisa bayingi muno abakazi tibakyayangana abakazi bakuwangana mayi abakazi abasajja yangana nyombeke irenju bojo akwangana nakulekera buli kimu tibarobe tuluzire mutauna ato iroho buzibu ati nyokandi ali nkagulire motoka njaga kuhura Marita ali nkugulire ati ali kugulire motoka hura njaga kwikala ne kidomoro kyango motoka ne bafu ne ngoyi hura nyobo ndikaba ninkwenda ndikaba ninkwenda tukatabukamu okara nkahimba kamera bike biba office ati mbaho na laptop yo mukao okara nkahimba laptop ege na wifi yo manyeka hoiremu nyowe byange byona jaga kulibata nabyo motoka manyonta boli karara kahimba wifi na laptop yo mukao umanyaka kozireki kahoire mumbanyanga ini nkwendo gendo ndekeire buli kimu kiyona tuwangana kano mukazi nona yeshengerezo garuko mukaro ego tubireka na business bagere bitukunganisa ijo nabana kaba papa ijo tukunga inege kumara esanka inazona nimbagamba nyewe omusajja atansweire taina right kuntera akutera oyiroho buzibu baita abaisikibo mutawuni hano hoima abaisikibo mutawuni hoima bayinomuze iwe mutwaire bintu nyawo musajja mwetu mukaboda kumanyire Pamela kumanyire ogonza ata kumanye fazilonga zimukayikiraniza mwatandika kuikara hamu akuswaku okuikara nawo go mukireke nkugamba nkabano tulimbe just in a relationship ngabo kubonsangire ngasigara kuterwa njura manya nyoweti nkyaterwa no musana no kiyateta hala babanda bali babapanksiza zinga tinkumanya bukuba nyomba njabagamba kumyezo nimbateraho no muti nkwenda bakunterere Julius omuzire kuntera naona pangisa abaina bakutera naona pangisa abaina nyowe mbasoborera omusajja we nakweja kunkwana ijo kimanyire Maritati bamutera abakazi baho abaisikibo mutawuni hano kutera abanda bageni bakundidulira abaisikibo mutawuni hano hoima bayinomuze agenda nakikenga nti nyowe agana nakikenga nkuja nenkukuwana beto kuntereraki nkuja nenkukuwana mumara kukuwana nibibahe byokwera nituweria nakimanya ndi chaliwa bad dog naona na mukwana ikiza naona amulia obukimayi mugendaga ni muikara mu bara aho muri bojo batanu ari omwisikiomu bati nyona mwamulire kandi when did we get to that level abasajja buli batito abakazi obono omukazi musikina yekaza abakazi naona yekaza na jana ali abanywani banyubona mu timu yanjona nagirya nagimara na kwatendi abasaidi abakazi ebe bireke ebe hato kura tulisazino hano babiri nabandi kule babiri abasajja bahoyima kihingura ine akuja mu group yanyu mwena nabarabamu omusajja kiryoke weya omusajja kiryoke baito mukazi mali no tulya itwe na mali hatu abakolere aro misikiwe manyire we on badoga manyire ola kapata na kulya baserebu Elisha itwe na katulia nukamba ruhanga tomuke nawe chali ngambi tomuke nyamukugamba turugira sho badogo orumu nyoti ndimo abakini mutukole kintu kinu manyiro kujuli asakobaza abakini mutukole kintu nankonu bamweto future baisikie babagini mutukole kintu ekinganira obuji kandi bono numwekaza mwina mulingo mukutwekaliza mu ruhanga inogamba akira abaira ali omusajja kyo kirorango ati kina hati tubakolereke imwe murani mugutuzana omuzana kitu tutaguza na nyowe nkwenda amanya abanywani bo musajja kunkwana imwena mbaliye nagarukana ye hana ngubona mbarabize lizakumanya akumanya kokore kintu ekitibalizo oyima hanu bakusharingira Mo sharing hano boyima yituma muno we share the shareables kyoka mwegenderezo burwaire abaisiki mutu yambe kintu kimu
Tujaba imwe. Muleke kwasa ne muturabi ya magari. Olabweda abanywani babona ni banyenda bokinta kwa hao. Mwegendereze oburwaire. Oburwaire buroho, oburwaire bw'amani. Oburwaire mu bwegendereze sharing w'imani efuke too much. Okusanga abanywani babarabani banyenda bona nkoleke. Sharing efuke too much muno. Behali. Hoima too much sharing. So mwegendereze. Elisha. Ohiro ati nanka. Elisha nuwaraha. Bunyoro Kitara Development Association ekitebe ekinyakuteranisa abanyoro bona abahangalira omunsi zaheyo nikikuyikiyaho Bunyoro Kitara Convention eyo murudo gwa kabiri omwaka guno 2025 kutandika n'ebiro by'okwezi 27 mpaka ebiro by'okwezi 29 omwezi ogw'omukaaga omurubuga London ha Grand Safia Banqueting Hotel omutwe omukuru gwa convention eno guli history and legacy the culture and heritage of Bunyoro Kitara nyaburayi wetungire tiketi yawe ha pounds 10 zonka abana bate emyaka 17 n'ogaruka hansi bo bali ba pounds 50 abanyoro nyene harimo kali abanyakuli bungerezaho henyini mu America Canada kana harimo kali muije twegonze ka abanyoro tunyumira umuziki ku rugombana bo mukabazini bebemere Fego West Ami Shakur, Harriet Dinkins, Jesse Nectar, DJ Shadina tabuliro muziki gwomoka. Tujja kuba ine binyumo bingi gambanka all white boat party. Eno kugisasulira just pounds 40 egenda kuba hakisaro themes ebiro okwezi 29 esaha 11 za Rwebagio. Kandi tugenda kubungira Petty Rivers Museum mu Oxford. Turebe bintu abajunge batutwaire honka abanyoro. Kura ticket yawe ha eventbrite.co.uk. Orundi sasura mu banka eri mu mabaraga Metro account number 89 nkaga na munana asatu na munana mukaga kumanya bikusingaho bungire kibanja kyaito www.bunyorokitaruk.org abanyakutaire mwensimbo harimo bukama bwa Bunyoro Kitara Armstrong Kigulia HB Hotel ABM Electricals Mika Eco Resort Hotel n'abandi bangi muno nyaburayiwe nkongera kwijokizo taferwa mwijje twegonze nk'abanyoro Bunyoro ni buruga kwa kubatangira yo mu kuhumura kwa itoko kutubayiremo atukyala ntekaniza yaitwe eno Binyowe Julius Shomoendo Marita na Badi Dogo entekaniza ntugikoleraga Amparo timaba kingeta gakabaliga Amparo guest house so no tuli Amparo guest house bino buraro burungi bina finest apartments abasajja bakwija muhoima muina just projects zanye zemyeze ebiri mwezi gumu kwenda okurara ijo pankse just apartment inamu ebitabu inamu TV ina sitting bili kimu kiona iwe kyo kuleta just ingoye zao zonka oja no byama no kora project yao no mara no koraki no genda so Amparo apartments but of course na yakwenda just kujja kulira yo bomezi na kashuwa kawe okwenda just kujja kumara yo weekend kuno na kashuwa kawe to kwenda abantu bakurole muno mitwaro musanji mitwaro munana inyaba ma conference baina conference room enungi muno ekinya yendeze hano baina chef murungi akuchumba byenkatike bya kavi niyo asingire kuenderaho hano so niyo Amparo apartments tutumire management yona ya Amparo apartments director nyone tubaramukize mwebale muno kikaro kine kirungi of course omusana guno oina kuba Amparo apartments hari tugendere mu ruhumura mutubaire tugamba bayisikia abakusharinga mu rubuga rwa Hoima kihingura ine nete nkana nabyo kubaza akakusharinga ngo kukakanya nyo musajja wange tumuroho 10 kionkana yo kyamuina mpaka tinkumuleka arajwa anagendaga napondoka naruga wira haranga ambirege aranga ambirege ko musajja ukatulivesikiva ingi aranga ambirege nsonga habo akikiri kityo nti abayisikia abagaba muhoima muno sanga nibo bam akasako katakati bata abatita abayisikia sanga akale abakumanyi kwa usanga bali batito era definitely baina kubaraba ni bali batira dera aro ka group kana ka corporates as the corporates ngamba ka basajja bagiza bata araka group boys dormitory ba boys dormitory baina ka group wako baina ka group akabagayiga banywazi double black Hennessy Don Julio tibasharingire wowe baitu giwaro arugai sharing kiyo baja komerera abantu bangi basharinga arugai yangambire ngumarosa agenda mubara notamira
nokoma omukazi otakimanyire no ijukiza nyekyaka nogamba nomutwaire gente kango akasitori ningena ninywa omwenge gwingi bakampereza Malibu bampereza na obwiro bakabara obupalu ndagera ne bakampe ninywa palu then atinya funo obo haya mpaire Malibu nyaginyo mwana inyazima nkagenda garuka ndo munji ekisajja kiri muno baitu mwekozere ebintu hansi ya mukama hano nkanyesesemeire nyena like Bambi guy was a gentleman atangu hata takora giri nyabere nyesesemeire okatusana kunkwataho no wenyaze baitu mukozere ebintu hansi ya mukama guy Bamba kanyamba nkamurora nkandiye kuika no munjali agili baina nyekyaka otugambire tuwe osesemere John nguraire muka kubayigunyisira mukozere ebintu omwenge gomwa Edmond hali zinuko gubatunda 3 gwa dipo mukozere ebintu tugunywerere dipo tugezege na mubara no baita ati kwetanka levyo abantu mubagaye banywe empenkoni tejja kuletereza ebyo byona nikeke kunyajjonge kiro penkoni ogihura mpenkoni abananka abantu batuwe sente tubadvertisingirege tujje tubarumbi bara bano abantu nabo bematira baleta advert abakwenda kubaranga muije tubarange and our program by the way these days kambagambire kino biro binu nyo biro binu tintinta akabwetahya obo kuba no enda oba oli muzini oina show yawe okwenda nkurange ijanja kuranga tojja kundura ninkupostinga tojja kundura ninkora ki otangambire there's a time aro muzini yangambire nkwenda Kitara TV ebe part of this nyamugamba write a proposal ogirete ngirolemu then turole what to do akaisa oba kaisa namugambire ki atongere nakubazaho but this is my business, this is our business bokuba no yenda kuranga ija tukurange tujompikiro ngambe Julius nyina show enu kwendo be part of it sente zawo ziliziti osasuleho turubate hamwe kandi nayo obokuleta business yao tukuranga naite tukubani tukoraki nitufuna mu abantu hatinka omwaka gunu KMG award ngirimu mfunire ntungirege mukuru ga US direct ngirimu borandura KMG award ngirimu mutambaramba nkuliya ngirimu kikenga so nayo wena ina business obo kwenda kibokura kam tujja kuranga leka kuhura leka robo gamba mali nimba na show yange no tampostinga no tankora kino okatwikira okikenga ngamba ntinja kuranga nja kurabyawo nja kupostinga nja koraki kikenga tinta kabwetahya if you feel my brand ikusobora kuongeraho come if you feel tekusa kuongeraho it is okay no gire kaba kuba brand yetu niye kutwara halo kwenda kuba you get yes so KMG award for this year ngirimu in full swing abo kuba kasento miyaya koraki ajja kataisa aro guy by the guy sazi na taking over KMG mali takali nanko ali mu US details jja kuija anterege simu director abantu abaliza for 1 hour planning ira KMG go so ngirimu na nyomu nteke mu award the best female MC around so akasente ko okimanyira MC abakazi tibatu award kenda imwe abakazi mutatu award zaba MC tujja kibazo kandi atinku gayinkirimu antabo kuba muri bati obundi even though aliyo Zavadi aliyo Marita aliyo nankaka na kaisikika wa Angel there are many netwa baisikia kurora by the way kina kitu kibazonaki you people of Hoima you're not giving platforms to female MCs Tinkaro raga ano harolinka ano haroli this is this platform let's leave this no I'm not meaning this Haija events Timsagamba we call a female MC Kamba Valentine otaba MC nanka garden of Eden ega event yeke talini wagin ati kusomera nanka and like that was my first event you get around town for how long have people known that I'm an MC but batakuherezaki abantu babunyoro timuhereza abayiski platforms no it is just a matter Zavadi is a good MC but bambi talent yayo nakagibya miroti bamuha but kangambire Marita nyoke okukora kingamba it is just a matter of time
Okay. For a long time Kitara TV never iroha abantu nibaisane bagamba tulimbye okusandara tulimbyaki but now companies are coming up to stand with that sponsoring on nagamba nti how much is advertising okangamoja kuntera ka surprise tujja kutandika ku hearing for years tuikairo broadcasting bintu and by the way anytime from now tugenda kuba active nogenda abantu nibagamba nti ebintu byanyu tubirora ebintu abantu bakumanyire binda honda byokinu konsani yange programs ikyaija nti I always tell people it is just a matter of time kandi bokuba musigazi oli okwo ine kintu kyokora oli muzini oli MC oli ki remeraho don't give up ebintu bino tukabitandike bya content birinke byokusandara abandi bagamba byokusisa obwire ni bakora ki but twabiremeraho for years we have been here consistent okuranka program yange gya tujalika ya street I've done it for years iyo bokura companies nizija nigama now want to advertise turange bikina it is because we have been consistent sometimes abantu bende bintu bya bwangu bakwata kine kintu bakwata kine kintu nyatandikire nimpambia kuba MC anti nibanzala waga but I see platforms coming and other people coming ni bajerega ni bagamba lere ebyo dero ogomalita kusobola omusigazi oli oko just don't give up kabaka akaire kawo kajja kuhika murundo and people will start recognizing you oboli muzini oboli ki iwo sigara kintu kyokora lemeraho you get lemeraho that's why me sometimes indora abantu babako natandika kundwanisa narwanisa Julius manyata abinyoni ngusekereza you don't know where I've come from no kyali bali ba manager ba XY ni ba Figo West ni murubataga ni mugendo kwo yes you don't know where we've come from yeah seriously badogo manyire biturabire mna Figo for a long time ndi manager we enako itubairemo but now wokuranti says no the world can recognize us the world can recognize Kitara TV the world can recognize manager just the world can recognize Figo West tikizire bujja today it has been years. You get nyaro nduro busani bwange na badogo bandi ba Figo West obusani no watu nagira gembo etakusakura no kutulia you get but now want to giremu people are recognizing kandi no mutown United tuli abantu abakengere town buire bunu ngo omuntu nagamba okwenda kinu isoko ikireki manager Julius rora bad dogo go ngo abo kuba tulemeiroho omuntu bolemera oniko kungura nyara bana abajani bangamba bakwenda kora shows za Kitara TV but I've given opportunities to people Kitara TV but challenge hali ebanti they always want ebintu byabwangu I've had ba cameramen ababaire ne ba shooting programs for a long time sometimes baba nibende ebintu byabwangu okikenga bali no mugamba luko kakuba tuturuba tahamu for years oja nayi kutunga opportunities nyingi muno njinja kutandika gakutuma hantu nofuna akasente kayo nkanko omuntu baratibu waija abana indobo musasuro b'emitwara 5 emitwara ingaho mwezi nainde kintu kyabwangu bwangu and yet to ekintu inakyombe kampora no muntu no ba consistent now. The recognition I'm getting from this program is too much. Obano rubatana ogo miskini wakora na Julius. Ogo miskini wakora na Julius. Like nkagene jezi mukatale. Abantu bona ni bantu nwanyiga mambaide nandi nankoni angamba bakubakura ukabakurura show ya na Julius. So I'm a celeb in the making. Hey, by MC Marita. Yeah. Akora na Julius. But you guys seriously, tuna tuina handugire and we have not got whatever we have on a silver plate. So turabire muhaso ziri real. That's why kugamba nti much as the world might have not yet recognized you as a female MC, but let me tell you, akaireka ukaraika, there's nobody who will stop it. Nobody. No doubt, of course, talent ogini. Abantu wana baikani bangambeta okota gendoka kora radio. You have that good voice for the radio. Ngamba bali baba nyenda zo bali. Nkanyenda no recognizing, nikanyenda no recommending on one of the radios. But nyokandi kwenda hanu. Nakuli nyenda yo. Kwenda tulimire hanu. Ediere rihara. Okuba inagenda kuli no ikarayo. Okati nkusobola. But abakwenda ambakolera radio ndo. Ono nwata manager wange. Mugura babuli Julius ni mufuda. Baitu bantu mabagambire. Nyotro chukunduma.
otro tukuru baitu na ogwana kubyamira mu kamera otro kunuma abasajja nywe n'abatakweyonja mulenge okweyonja habokuba ngu amazima tulina kulinda ekitinisa kyaitu kusanga omusajja omazire wiki emu tokwenda kunaaba niwo omuntu atakwenda kwesiza yadde ekigita niwo omuntu okujwara pule emu wiki ha wiki bokisa babo jabasajja nanka bwaro obusajja just bwagamba t-shirt bwegarukaho haiguru ukaleba haka bokisa kai hano gamba Jesus nyo bantu mulekamba sobole no kubona boxe mukera sobole you people let me tell you something omuntu agamba ogo omuntu okamwenda hoki nyo malite vintera musajja tibiba bingi kahoho no empali yajwaire munda bojo musajja nyobo ni sebera nobo yakurungi appetite timanya baito obuyonjo obuyonjo butukolera obuyonjo banti mwabana bakampala babo yakurungi isana no musiki obwaija kale mu meeting ire akaija kahika akanabaho aine bintu bya onorangu akumali muyonjo hati nko ita okusanga basigaza abamu taina mukazi omuka omusikina ija ekiro kyayizire naleka kusimulira enju yakwogeza engoye no musajja ofunamo ekyo kutekereza mukya murote musajja ne centers kuwa akasiga enju nenyirira abaniwe okamwogeza ebintu tubikozereka utetusoire no yengoye no by the way kankugambire kino by the way Marita mwinabye mungamba kwe Marita kankugambire kino awasiri mu buyonjo bombiri wange bunja kwikara nabo baite byokogeza busajja baby sigara iwe nokoleki yawe mulingo inakikora leka gamba tubikoza kozere iyo sigara nokoleki yawe koleki yawe mulingo bokuba mulire by the way nyoni ko kuroda kim bondeko kuroda kim nyowe bwenku bwemba ninkole kintu kiyange ngikora to the fullest for as long as the opportunity yokunyumirwa obomezi nginyumirwa Marita burawa waire mu past relationship yakujiba bakuchwa mutima byo no bikozere don't give up mu relationship yo garuka do your best enjoy enjoy abasiki abaloko let me tell you abasajja ati baraba kuchwira omutima no baba ya kuchwira omutima don't give up on love don't give up on love yendo ndi and enjoy life and actually kakugambe na kino borabo li mu relationship otagirunda kuhuwaho baho na side hano eno boka kurura ka sign kati gurukireno that's life I should be obobezo obunyumirwe and enjoy life yes obwenzi no obwenzi but let me tell you this abana abo kana kantu nkabagambira abana abo bwisiki omwana wo bwisiki kyo nakumanya omusajja akusaa kukozesa kandi nakulekawo tikulingo omusajja kubyama naiwe kikumanyisa nga kukwenda anga kuswera not everyone that has sex with you is with the name of marrying you a man can use you a woman can use you kandi nakulekawo so ekyo kikwikalege mu mutwe ingu it's either you are on two options to be loved and to be used omusajja we nataka kuteireho empeta abana kakosa omusajja we nataka kuteireho empeta bana backup yes niko kikali be with the backup don't wait by the way let me give you an example Chosen Baker na dictator Amir people were saying dictator Amir wakaspeed kabaire kaingi but no I supported dictator Amir hata ikali mu kuchurambu tukaukana na Chosen Baker tukaukana biki tabirinzire obawa it was 1 month down the road agenzera kubunga mu mukazi ondi yes okudup agenzera kabunga kanja kabimanyi ati gamba tukwenda Chosen Baker leta ikolaiza na wabungi ati Chosen Baker niwe yasokere kwenda na wabungi ikolaiza wota kabungire abana baina ka speed kali mu Uganda abana baina ka speed kakoto muno tibakulinda ati gamba akuruga mu relationship eno today nyenkyo kumusanga omuondi gamba iwo tekerezo mukyawire nagaruka status na postinga omusaijawo
I'm happy that we have spent together 3 years. Chonkai we kind nawe for 1 year. No kami 3 years zikaikadi. Amuntu wabaino manyocha awira jakurumwa. Abana batabagezi abana birune I'm so glad that we have been together for 3 years. Abana birune byokwetu emitima. Tibaki yabiroho bagurukira. Iwe bya chosen blood kameka. It's a bus. It's a bus. You miss one bus. Dakika zigaruka bus endeja kuija. You understand? Hati bokura boyimeranka ruguda umagenda Kampala. Eneja kuleka endoja kutembe garuka. Obomezi hati nuko buli tetukiaenda manya byukusigaraho. Hati buli wabagamba relationship. Omojo muna kuleka. No ruaro mswija, no kora kibiki. Nunga ruaro istiri yankabagamba. But today omuba kuleka ogenda mwananka na kuchunchubiza. Omutima goni gukora ki? Unakwikaro ina backup. Omutima goni gusatolinga. Ngo Julius bora kuchuza ija mwange mwa bad dog nkuhumuze. Bad dog. Nkumuzo mutima oleke kwikara no yewe nabone so. Chali bambi tali mukazi waye. Ara. Tali mukazi omusajja wobuye nkuggo mojo banti mwe musaro. Waye. Digireta mire. Mandi musaro mugabo. Baga bujo nguggo like the real wali Sarah's kuchala. Bakoleke omusajja waye waswede then na dictator is just like a relative. You guys umemtajira mtimu. Atu kukuchweka guta. No time to waste. Tukwenda ikoraiza. Abaki mwagambira mswahili ngukonguzi amivojoyini. Tukwenda ikoraiza. Ona msajja agirekie muja muchuza cyane. Kenzo rema obuyafunira omusajja ondi na Kenzo yaletekyana kindi. Kandi ex wao ataba muhiyekera wawe. By the bintu byokwawukana n'omuntu mukateeka hembeera. Nochwe bichwantalo musangire. Mukatandika kunanka kuharananga naye by the way tukabireka. This is a modern generation. Okuboya ukaine n'omuntu. Oya ukaine n'omuntu musigaze obunywani. Ejjo mu bongeho arabana kusawo ina nakanywani ka wakashika kanda kojina ko kamutereho. Kongzi leka kumuharana. Hivyo Joe. Sisi Sara niwe yachumbire yabuge nyobo. Nyo Julius nina kapasa yokuleka omwishiki. Omwishiki omwojo ndakaija nkamusanga na ndo mushika mugamba mugene mu maiso mushita ina kizibu. Baitu ndaba sigara na kutera kaga. Anyo muri mutima mba ningamba naiwe tomera. Genda okirole. Anyo ngamba na ole kaye. Genda naiwe bonabone. By the way, utafuna omugisa mu muntu kyonko omuntu ondi nakora ki namufuna mu mugisa. Nebyo bayiro tamurura monda akabimurura. Onda akabimurura. Ruhanga aina mulingo yatuhangire osabuta machinga no machinga noli hatika nkarema kamachinga na Hamza you get maybe akarema kumachinga na Kenzo that's obomezi Ruhanga kandi na horoli na mwenyumiriza mu muno buli muntu Ruhanga ina mbugo ya muhangire kuba bantu nyekamba gambira relationship zeturora hati nyobu I always give an example relationship ya Crusher na Salma aba bantu ororera kimuni bamachinga energy character zona ebikorwa byona dona nicyo bone ebikorwa byabo bikakwatagana bya fitinga buli muntu yamanyondi bashana banyanyangana ebikonde bibayete Julius tuinayo mukama waitu mabalao Kapiata. Kapiata tukutumiro na warimo club. Kuramukizo Rimo Club. Kichoka kyamani muno jozi kya balazanka bayo. Kiwaine. Kyamani muno nyona yotintimpana babakachere. Kyamani. Mbwe nkugambe kigarukiba kyakabi kibakiru kyakabi. Kabayo kubyama murumu zaye. Kirasi. Noboko bene ndaka vyo aiguru. Kandi nkaziganura ira. Nkaziganura. Na nyongu sana ndagenda nkaziganura. Yekanda mukiona mukino mugaiga wangi Yanga Eddie.
Yanga Edi Electronics okwano etagekema byonna ebyamashanyarazi paasi ebidongo enanga manya fani musana gumulingo guli mwingi gunu buli kintu kyonna ekyokwetaaga ekyamashanyarazi generator pampu z'amaizi byonna Yanga Edi abina manya washing machines fridge mwa Yanga Edi yaho kandi Yanga Edi aina ne pikipiki abitunda na bei ebusubuzi Yanga Edi bojo ikamwa Yanga Edi hali ekintu ekibakugamba manya mitwara 3 nugamba ruhanga wange ekintu handi nogenda bakikura muzatano Yanga Edi ebintu akabisalira kimu omusajja atunda ne pikipiki by the way atunde pikipiki kiri ateta oha nanka hakajaka za kibanja mpora zine ne za kashi Yanga Edi kande eduka yaye ya Yanga Edi nanka roundabout ya nambera habaire kisaha muruga rwenyini rwahoima nambera habaire kisaha yaitwa abasika bali mu Yanga Edi aho imbaramukiza Gatruda Electronics arono ndi kuli bamweta topista ali abapikipiki nyina mbaramukiza ndamukizo munywani wange OB Sengoba Ronald wa Roni Electronics muruga rwa Kagadi nguramukize cyali wanga ata OB wange tukasoma nawe for years we have been friends years aina Electronics nawe yamani muno mu rubuga rwa Kagadi yawo nayo nkuramukize tukuramukiye abagaiga bonka namukizo mukama wange Mparo apartment on bossi ni wewe nyini niwe yakasente namukizo boss wanga kanyiro kamukorora kanukona akutuhage kimere nikyo hate byo byona bitekao by the way tubaleteye na transport cyale tukuliya soko cyatukuliya nkoko na chips tubaleteye like public transport bokubo oli hano okusa kujja no gamba ati bodanda agihanka emotokero zuzuzu tukunagayo escort nimbasendekereza tukusendekeza ogena manyanyizire kurara no kwenda kuchakaramwe tukutwara ntukuchakaza ntukugara mirembe nokoraki no byama chonko kuchakara ko kuba bill yawo of course ata mafuta mafuta gakusaga kampuni amafuta ga kampuni ukuvuga ntukutwara halajja kulira sente hoja gena kulira sente ntukugara no kugara safely ndamukizo mulisa mugenzi wange mulisa Gerard Nyakana kuruga ali mu UK Gerard Nyakana ono president w'ekitebe kya Bunyoro Development Association abakutekaniza Bunyoro Kitara Convention iyo mwaka guno 2025 okwezi okwomukaga ibiro byokweza 2 na musanju mpaka ibiro byokweza 2 nywe nabanyiro hali mukali abanyakuli mu diaspora baruho abali mu America roho abali umahanga gona gembaganiza muyije tugende mu Bunyoro Kitara Convention iyo mwaka guno 2025 tugende tunyumirwe hoteli ya Grand Safia Banqueting Hotel aho henyine bungereza mu London no hegenda kuba so toza tunga tiketi yawo sazino bungire kibanja kya Bunyoro Kitara UK ujya kuba no tunga details zone zero no kubukinga tiketi ya convention tujyana kuba tubungira aruho museum alaba jungu bateire binte biba mabe jungu buleira buli mukasumi kabale go bali ne barwana arihe binte bibatwayira abajungu ebikwatu bya kabale bakabitwara uko bungereza mu Oxford bingi muno so hati mu convention abanyoro bajagenda kubungire area hulere museum egyo barole ebintu biri pitiriva so bajja kuba balibungira barole n'ebintu ebyo hali babyagenzere so abakota joininga ukaba part of Bunyoro Kitara Convention uyo mwaka guno 2025 clubs maje chali wetu clubs maje tukuramukizo asindike sente clubs maje abuzire muri we sentogo clubs maje oyo mwenda hagira tayari za muno nanka fresh kid gayaza fresh kid chali wange nanyo chali wange abotiki yao ontegekere ya kantu nkwija nanyoka ndamukyo habagaiga ontegekere ya kantu nanyoka ndamukyo habagaiga bange namkizo chingichongo mugaiga wangogo MC chingichongo egityo kunjwe kero nkyakunagize mbaito nkumanyiro liyo ndamukizoho Shila Boutique ndamukizoho
namukiza abanywani bange bona kasako kange ko nambara mukize namukizoho Ivoni ogo mwana mwera muno kyonga cyala bagabe bihara mulekera omubaye muisira akana kaye kana baye bakayisire bro dai bintu bye bihara ebyo we kana baye bakayisire turugire kurunge kuli ni karubata kurungi mu salon umwana 20 kali nagwa whip babi mutikire bihara maliza program anyway namkizo mama wange Nyanjura Pamela mama wange sweetheart kibonomu iguruli solyange basista bange mwe nambara mukizo abana bakabode mwe nambara mukizo ndamkizo bulomu we namanyire ndamukizo buli we namanyire nkwenda sky limit mupaka nkuramukize mukamo wange turamukizo nabazini bona babunyoro mwena tubara mukizo bye mwana show ya Ronet ikaba successful ikaba mada mwana katera kumbanja outing yanja kutwaro tafa isente zikwije mwebale munabaikaini mutuhondera ku rugatu katandikire gatekanze yaitu enu Kitara TV tukubasaba moyongera kuba ni subscribing channel yaitu mlikinge page zaitu Kitara TV of course na personal handles zange Julius Chomuhendo hona throughout the internet uja kusanga Julius Chomuhendo ndiyo nanyowe kuba no followinga nanyo mu following hona nkosa mabara gamu Marita Kiki hona apart from Twitter na mbiri nkosa Kiki Fierce baita sigero na nkosa Marita Kiki Karo Marita Kiki Karo ntubaire na Badogo MC Marita Julius Chomuhendo tekatutetane ke Friday kugarukaho Kitara TV mobile nkusima Kitara TV abwa entekanze nongei mwina kandi ninsaba myenda ya Kitara nywena nabantu nywena mujumbire Kitara TV mubeni mugirora mikutu rundi address zikuja kubona zolekwa nabo ekyo nimbagondeza umulimo murungi kandi basaba mugendo maiso no kutwara uhangiro no waitu ukama wa Bunyoro Kitara maiso Kitara TV kwegesa kumanyisa